أمة عندها 3 مساجد. Umat Islam ini punya 3 masjid. كيف تقبل فقط في مسجدين Bagaimana hanya tinggal 2 saja masjid itu? ومسجد يضيع مع اليهود؟ Kemudian 1 masjid kita biarkan Yahudi merampasnya. والله لا يرجع المسجد الأقصى للمسلمين. Demi Allah, Masjid Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Bismillah la yasuqul khair illa Allah. Bismillah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillah la yasrif as-su' illa Allah. Bismillah, tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kepada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah, dan marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bayyid hadhihi al-wujuh yawm al-'ard 'alayk. Ya Allah, cerahkanlah wajah-wajah yang hadir pada subuh ini di hari kiamat bergelak ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min Filistin ataitu ila Indonesia. Dari Palestina saya datang ke Indonesia. Min al-Quds ji'tu ilaikum. Dari Al-Quds saya datang kepada kalian. Min al-Masjid al-Aqsa aqifu baina yadaykum. Dari Masjid Al-Aqsa saya duduk bersama kalian. Uballighukum tahiyyat ikhwanikum fi Filistin. Saya menyampaikan salam dari saudara kalian dari Palestina. Mahabbat ahli Filistin li Indonesia. Kecintaan rakyat Palestina kepada rakyat Indonesia. Syukran Indonesia. Terima kasih Indonesia. Aqifu baina yadaykum li atakallam 'anil Aqsa. Saya duduk bersama kalian agar saya berbicara tentang Al-Aqsa. Wa atakallamu 'anil Qur'an al-Karim. Dan juga saya akan berbicara tentang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Walakin madza wajadta? Dan apa yang kita temukan di dalamnya. Laqad sabaqani al-Aqsa ila qulubikum. Namun saya temukan bahwa Al-Aqsa itu sudah ada di dalam hati-hati kalian. Wajadtu al-Aqsa fi 'uyunikum. Dan Al-Aqsa itu sudah ada di mata-mata kalian. Ra'aytu al-Aqsa fi dumu'ikum. Dan saya melihat Al-Aqsa di setiap tangisan-tangisan kalian. Amma al-Qur'an al-Karim, Ataupun di dalam Al-Quran. a'zam ummah islamiyyah fil ard. Dan tuhibbu al-Qur'an al-Karim Indonesia. Dan umat yang paling mencintai Al-Quran di dunia ini adalah rakyat Indonesia. 14,000 ma'had Qur'an fi hadhihi al-bilad. Mengapa saya katakan demikian? Karena lebih daripada 1.400 sekolah-sekolah Al-Quran ada di Indonesia. Allahumma ihfaz Indonesia bil Qur'an al-Karim. Ya Allah, jagalah Indonesia ini dengan Al-Quran ya Allah. Qur'an al-fajr. Al-Quran di fajar, di waktu subuh hari. Qur'an al-akhlaq. Al-Quran adalah akhlak. Qur'an al-muamalah. Al-Quran adalah muamalah. Qur'an al-ruh. Al-Quran adalah ruh. Qur'an al-hayat. Al-Quran adalah kehidupan kita. Ayuhal ahibba, Wahai saudaraku yang aku cintai, ana as'alukum, saya bertanya kepada kalian, man alladhi bana al-Aqsa? siapa yang membangun Al-Aqsa? Wa mata buniya al-Aqsa? Dan kapan Al-Aqsa itu dibangun? Wa ma dawr al-Masjid al-Aqsa fil wujud? Dan bagaimana pengaruh Masjid Al-Aqsa dalam kehidupan kita? Hal buniya al-Aqsa qabla 10 sanawat? Apakah Al-Aqsa itu dibangun beberapa tahun yang lalu? Qabla 100 sana? Atau beberapa ratus tahun yang lalu? Qabla 1000 sana? Atau beberapa ribuan tahun yang lalu? Qabla 10,000 sana? Atau ratusan ribu tahun yang lalu? Di surah Al-Baqarah, Dalam surat Al-Baqarah, kalam baina Allah wal malaikah. perbicaraan antara Allah dengan malaikat. Qalu
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau ya Allah menciptakan jenis manusia yang mereka itu akan saling menumpahkan darah sesama mereka. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Adapun kami ya Allah, kata malaikat, terus bertasbih dan mensucikan engkau ya Allah. قَبْلَ وُجُودِ الْبَشَرِ فِي الْأَرْضِ. Sebelum Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ وَحَوَّاءَ. sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, جبريل والملائكة Jibril dan semua para malaikat تسبح الله في الكعبة sudah bertasbih kepada Allah di Ka'bah وتقدس الله في الأقصى. dan sudah mensucikan Allah di Al-Aqsa. الكعبة قبل وجود البشرية موجودة، Ka'bah sebelum adanya manusia sudah duluan ada, والأقصى قبل وجود البشرية موجود. dan Al-Aqsa sebelum ada manusia juga sudah ada. فكيف يكون الأقصى لليهود؟ Bagaimana dikatakan kalau Al-Aqsa punya Yahudi? الكعبة لكم، Al-Aqsa punya kita, المدينة المنورة لكم، Madinah itu punya kalian, والأقصى لكم لا لليهود. dan Al-Aqsa punya kalian, bukan punya orang Yahudi. الأقصى قبلة محمد Al-Aqsa adalah kiblat Rasulullah وكل الأنبياء. dan semua para nabi, الأقصى مسرى محمد. dan Al-Aqsa adalah tempat Rasulullah diperjalankan, الأقصى معراج محمد. dan Al-Aqsa adalah tempat mi'rajnya Rasulullah. أنتم تعرفون لماذا اسم رسولكم إمام المرسلين؟ Dan apakah kalian tahu mengapa Rasulullah disebut dengan pimpinan para rasul? لقد صلى خلف رسول الله في الأقصى 114,000 نبي. Karena Rasulullah SAW pernah mengimami ratusan para nabi, dan Rasulullah telah menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. الأقصى جوهرة الكون. Dan Al-Aqsa ini adalah wajah daripada alam semesta ini. الأقصى روح الوجود. Dan Al-Aqsa adalah ruh daripada dunia ini. الأقصى إنسانية. Dan Al-Aqsa adalah kemanusiaan. الأقصى حضارة. Al-Aqsa adalah peradaban. الأقصى سلام. Al-Aqsa keselamatan, perdamaian. الأقصى رحمة. Al-Aqsa rahmah. آدم أول ما نزل على الأرض Nabi Adam ketika pertama sekali diturunkan ke muka bumi, عبد الله في الكعبة beliau itu beribadah di Ka'bah, وعبد الله في الأقصى. dan juga beliau beribadah kepada Allah di Al-Aqsa. كل نبي، Semua para nabi, كل رسول semua para rasul, طاف بالبيت semuanya pernah tawaf وصلى في الأقصى. dan mereka para rasul dan nabi juga pernah salat di Al-Aqsa. مكة لكم، Makkah punya kalian, untuk kalian. الأقصى لكم. Al-Aqsa untuk kalian. ولا يكون للظالمين، Dan tidak boleh ada orang-orang zalim, ولا يكون الفاسقين. dan tidak ada boleh orang-orang yang fasik. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. Kami sudah memberikan ketentuan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Bani Israel dalam kitab. لتفسدن في الأرض مرتين. Maka orang-orang Yahudi itu akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi ini. أعظم فساد في الأرض إسرائيل في فلسطين. Di dunia ini, kerusakan yang paling besar adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Palestina. أعظم معصية في الأرض إسرائيل في فلسطين. Kemaksiatan terbesar di dunia juga mereka yang lakukan orang-orang Yahudi. لماذا اليهود في فلسطين؟ Mengapa orang-orang Yahudi itu ada di Palestina? حتى تنهض الأمة. Itu alasannya adalah agar umat bersatu untuk kemajuan, حتى تتوحد الأمة. agar umat Islam bersatu, حتى تتقوى الأمة في آخر الزمان. agar umat Islam kuat di akhir zaman. يا أهل القرآن الكريم، Wahai ahlul Quran, يا أهل الإسراء، wahai ahlul Isra, اقرأوا قولي تعالى bacalah apa yang dikatakan oleh Allah. فإذا جاء وعد الآخرة Apabila sudah datang
ketentuan Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, ليسوءوا وجوهكم agar mereka nantinya akan menjadi muka-muka yang suram. سينكشف الوجه الحقيقي لليهود. Kita akan membuka siapa sebenarnya tabir wajah-wajah orang-orang Yahudi. اليهودي كافر، Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang kafir. اليهودي حرام، Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka melakukan haram. اليهودي قاتل، Orang-orang Yahudi adalah pembunuh. اليهودي مرابي. Orang-orang Yahudi adalah yang suka makan riba. كل السقوط الأخلاقي والزنا في الأرض بسبب اليهود. Semua kerusakan akhlak di muka bumi ini itu disebabkan oleh orang-orang Yahudi. كل الحروب في الدنيا بسبب اليهود. Perang di dunia itu penyebabnya adalah gara-gara orang Yahudi. كل فساد سياسي في الأرض بسبب اليهود. Semua kerusakan politik ekonomi itu dikarenakan oleh orang-orang Yahudi. وليدخلوا المسجد كما دخلوه Dan أول insya مرة. Allah kita akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sebagaimana kita dulu pernah masuk ke dalamnya. في سورة الإسراء مرتين المسجد الأقصى المسجد. إذا هذا ليس لليهود. Dan sekali lagi saya katakan bagaimana Allah menceritakan, menyebutkan Al-Aqsa di dalam Al-Quran, maka Al-Aqsa itu bukan, sekali lagi, bukan punya orang Yahudi. الأقصى ليس فلسطيني. Al-Aqsa bukan hanya milik rakyat Palestina. الأقصى ليس عربي. Al-Aqsa bukan hanya milik bangsa Arab. الأقصى إندونيسي، Al-Aqsa juga punya rakyat Indonesia, ماليزي، Malaysia, تركي، Turki, نيجيري، Nigeria, لكل المسلمين. seluruh kaum muslimin yang ada di seantero dunia. أمة عندها 3 مساجد. Umat Islam ini punya 3 masjid. كيف تقبل فقط في مسجدين Bagaimana hanya tinggal 2 saja masjid itu? ومسجد يضيع مع اليهود؟ Kemudian 1 masjid kita biarkan Yahudi merampasnya. والله لا يرجع المسجد الأقصى للمسلمين. Demi Allah, Masjid Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. وكما تذهبوا إلى الكعبة تطوفوا وتحجوا، Sebagaimana kalian pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana. وما كما تذهبوا إلى المدينة المنورة تصلوا في الروضة الشريفة. Sebagaimana kalian bisa datang ke Masjid Nabawi dan masuk salat di dalam Raudhah. قريبا ملايين من المسلمين سيصلوا في الأقصى محررا. Insya Allah dalam waktu dekat jutaan orang akan masuk kaum muslimin ke dalam Masjid Al-Aqsa. أيها الأحبة، Wahai saudaraku yang aku cintai, إبراهيم يرفع القواعد من البيت. Nabi Ibrahim mengangkat tiang-tiang, membangun tiang-tiang Ka'bah. إبراهيم يبني الأقصى. Nabi Ibrahim juga yang membangun, yang merenovasi Al-Aqsa. أيتها الفاضلة، Wahai saudari-saudari sekalian, أسمعت عن مريم؟ apakah kalian pernah mendengar tentang Maryam? أقرأت عن مريم ابنة عمران في القرآن الكريم؟ Apakah kalian pernah membaca surat Maryam dan kisah Maryam di dalam Al-Quran? أتعرفي مريم أم عيسى عليه السلام؟ Apakah kalian ketahui bahwa Maryam itu adalah ibunda daripada Nabi Isa? الأقصى محراب مريم. Al-Aqsa adalah mihrabnya Maryam. مريم كانت في الأقصى. Maryam dulu pernah di Al-Aqsa. أنت مريم. Kalian adalah Maryam zaman modern. وأنت لك الأقصى. Dan untuk kalian juga Al-Aqsa. لا للمجندة اليهودية Bukan punya tentara-tentara Yahudi itu. ولا للساقطة اليهودية. Bukan juga orang-orang tua Yahudi itu. الأقصى للنور وأنت نور. Dan Al-Aqsa itu adalah untuk cahaya. Kalianlah cahayanya. إن شاء الله تذهبوا إلى الأقصى وتصلون. Insya Allah kalian akan salat di sana. أيها الأحبة، Wahai saudaraku yang aku cintai, في هذا الصباح المبارك di subuh yang penuh berkah ini, سأتكلم لكم عن 5 من الأنبياء saya akan menceritakan 5 kisah 5 para nabi. أولي العزم من الرسل. 5 para nabi yang disebutkan ulul azm. كلهم وصلوا مرتبة البركة. Semua para nabi ulul azmi ini sudah sampai pada derajat al-barakah. وكلهم في الأقصى. Semua mereka pernah di Al-Aqsa. نبدأ بنوح عليه السلام. Kita mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. بعد الطوفان، بعد السونامي، Setelah terjadinya banjir bandang pada masa Nabi Nuh, نوح
ومن آمن معه يصنع على عين الله. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah bersama pengikutnya dalam sebuah bahtera. تجري السفينة بسم الله مجريها ومرساها. Dan Nabi Nuh membaca sebelum berangkat kapal itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. وبعد 6 أشهر من الموت كالجبال. Dan setelah mereka selesai daripada tsunami tersebut dan selamat daripada banjir bandang besar, تأتي لحظة النجاة. kemudian mereka pun selamat لحظة السلامة. dan mereka diberikan keselamatan oleh Allah في Subhanahu wa taala. سورة هود Dalam surat Hud, اسمعوا قول الله. dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. قلنا يا نوح Kami katakan kepada Nabi Nuh, اهبط بسلام منا وبركات. kalian akan mendapatkan keselamatan dari kami dan keberkahan عليك وعلى ممن معك. bersama kamu dan siapa-siapa saja umat yang bersamamu. نوح سلام. Nabi Nuh diberikan keselamatan, سلام وبركة. keselamatan dan keberkahan. أين كان هذا؟ Di mana keselamatan dan keberkahan ini? Di mana? استوت على الجودي. Itu tempatnya adalah الدراسات التاريخية والقرآنية والإنسانية تقول أن نجاة نوح في الأقصى. kajian-kajian sejarah, hasil-hasil riset mengatakan bahwa tempat di mana Nabi Nuh bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di Al-Aqsa. نأتي إلى إبراهيم عليه السلام. Kemudian kita ceritakan kisah yang kedua Nabi Ibrahim. إبراهيم يبشر أن كل نبي سيكون من ذريتك فأنت أبو الأنبياء. Dan Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira bahwa akan ada nabi-nabi yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim dan beliau adalah bapak para nabi. يتأخر الحمل Namun istrinya terlambat hamil تمضي السنين hingga bertahun-tahun hingga tua ولم تأتي ذرية. dan tidak datang keturunan kepadanya. ثم تأتي الملائكة إلى بيت إبراهيم. Kemudian datang malaikat ke rumah Nabi Ibrahim. أدعو الله أن تأتي الملائكة إلى بيوتكم Ya Allah, semoga malaikat datang ke rumah-rumah kalian بالمودة والمحبة، dengan mawaddah, dengan membawa mawaddah dan rahmah, بالرحمة، بالخير، بالبركة، بالنور. dengan keberkahan yang malaikat membawa ke rumah kalian. الملائكة يبشروا إبراهيم. Dan malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, سيكون الحمل ويأتي الولد. dan kamu akan datang, kamu akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. تتعجب امرأة إبراهيم. Istri Nabi Ibrahim takjub. أنا عقيم، زوجي كبير، كيف هذا؟ Saya sudah tua dan juga suami saya juga sudah tua. في سورة هود Dalam surat Hud, قالوا أتعجبين من أمر الله. apakah engkau takjub dengan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan? رحمة الله Rahmat dari Allah وبركاته dan keberkahan darinya عليكم أهل البيت. kepada kalian wahai penduduk rumah ini. أين كان بيت إبراهيم؟ Di mana rumahnya Nabi Ibrahim? إبراهيم في الأقصى. Nabi Ibrahim itu ada di Al-Aqsa. بيت إبراهيم في الأقصى. Rumah Nabi Ibrahim itu di Al-Aqsa. رحمة إبراهيم في الأقصى. Rahmat kepada Nabi Ibrahim juga di Al-Aqsa. بركة إبراهيم في الأقصى. Dan keberkahan bagi Nabi Ibrahim juga di Al-Aqsa. نوح سلام بركة في الأقصى. Nabi Nuh keselamatan keberkahan di Al-Aqsa. إبراهيم رحمة بركة في الأقصى. Nabi Ibrahim rahmat keberkahan di Al-Aqsa. النبي الثالث موسى. Nabi yang ketiga Nabi Musa. يلد موسى في مصر. Nabi Musa lahir di Mesir. وعندما يكون 20 سنة Dan ketika beliau sampai pada umur 20 tahun, كما تعرف في القرآن الكريم bagaimana kalian baca dalam Al-Quran, يقتل مصري، beliau pernah membunuh orang Mesir. يخاف، Kemudian beliau takut. يهرب. Kemudian beliau pun إلى dikejar-kejar. أين؟ Kemana beliau lari? إلى مدين Beliau lari ke Madian. في فلسطين. Madian itu di salah satu tempat di Palestina. من أول ليلة يتزوج Dan فلسطينية، beliau pun akhirnya menikah dengan salah seorang wanita امرأة Palestina. صالحة
telah terselamatkan dari orang-orang zalim. موسى 10 سنوات في فلسطين في Nabi الأقصى. Musa pernah tinggal 10 tahun di Al-Aqsa. ثم تأتي لحظة التكريم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa. الله يكلم موسى تكليما. Allah berbicara dengan Nabi Musa. أين كان هذا؟ Di mana tempat Allah berbicara في dengan القرآن الكريم. Di dalam Al-Quran dikatakan في البقعة المباركة. di tempat paling berkah, Buq'atul Mubarakah. في الأقصى. Itu tempatnya adalah Al-Aqsa. الكلام مع موسى كان في الأقصى. Pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa adalah di Al-Aqsa. النبي الرابع عيسى عليه السلام Nabi yang keempat adalah Nabi Isa. يحمل مريم في الأقصى. Maryam hamil Isa di Al-Aqsa. جبريل والملائكة يأتوا إلى مريم في الأقصى. Nabi Jibril, malaikat Jibril datang kepada Maryam juga di Al-Aqsa. مولد عيسى في الأقصى. Nabi Isa lahir di Al-Aqsa. يحيى عيسى في الأقصى. Yahya dan Isa di Al-Aqsa. يرفع عيسى إلى السماء من الأقصى. Dan Nabi Isa diangkat ke langit juga dari Al-Aqsa. سيرجع عيسى في آخر الزمان إلى الأقصى يقتل الدجال. Dan juga Nabi Isa akan kembali ke muka bumi ini di Al-Aqsa dan akan membunuh Dajjal. أعرفتم لماذا الأقصى روح الوجود؟ Apakah kalian tahu bahwa Al-Aqsa itu adalah wajah daripada eksistensi umat Islam? وأين البركة لعيسى؟ Dan di mana keberkahan Nabi Isa? اقرأوا قول الله في القرآن الكريم. Bacalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. وَاجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya keberkahan di tempat di mana saya pernah di sana. عيسى حياة بركة في الأقصى. Nabi Isa diberikan kehidupan, keberkahan di Al-Aqsa. ثم نأتي إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita sedikit berbicara, kita akan berbicara tentang orang yang paling kalian cintai, yaitu Rasulullah. يا رسول الله. Wahai Rasulullah. يا محمد. Ya Muhammad. يا خاتم المرسلين. Wahai penutup para nabi. يا صاحب القرآن الكريم. Ya wahai sang pemilik Al-Quran. هل لك بركة Apakah engkau punya keberkahan لتكون لأمتك؟ sehingga umatmu juga akan mendapatkan keberkahan? وأين بركة Di محمد؟ mana keberkahan Rasulullah itu? اقرأوا سورة الإسراء. Bacalah surah Al-Isra. سبحان الذي أسرى بعبده بمحمد. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hambanya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, باركنا حوله. yang mana tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. بركة الأقصى محمد. Keberkahan Al-Aqsa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الأقصى لمحمد. dan Al-Aqsa itu untuk Rasulullah, قبلة محمد. dan juga kiblat pertama Rasulullah, مسرى dan محمد. tempat perjalanan Rasulullah, معراج محمد من الصخرة إلى السدرة. dan tempat Rasulullah dimi'rajkan itu adalah dari Al-Aqsa, yaitu Safra. قيادة محمد. Kepemimpinan Rasulullah, إمامة محمد. dan Rasulullah pernah jadi imam di sana. قرآن محمد. Al-Quran punyanya Rasulullah, الأقصى سيرجع لكم. dan juga Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan kalian. عمر بن الخطاب فاتح الأقصى ليس فلسطيني. Umar bin Khattab pembuka kota Palestina, beliau bukan orang Palestina. صلاح الدين محرر الأقصى ليس فلسطيني. Salahuddin Al-Ayyubi yang memerdekakan kota Palestina bukan orang Palestina. أدعو الله في هذا الفجر المبارك Ya Allah, semoga di tempat yang penuh berkah ini, ya Allah, أن يرفع الأذان شاب إندونيسي بالأقصى وهو محررا. semoga ada seorang daripada pemuda Indonesia yang akan azan di dalam Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. قولوا لأبنائكم يا بني أنت محرر الأقصى. Kalian katakan kepada anak-anak kalian, wahai anakku, kamulah yang membuka, kamulah yang akan membebaskan Al-Aqsa. والله أعظم عبادة أن نزيل اليهود من الأقصى. So, demi Allah,
sesuatu amal yang paling bagus dan paling baik di muka bumi ini adalah kita. غدا علماؤكم سيصعدوا درجات منبر الأقصى ليتكلموا للدنيا قال الله وقال رسول الله. Dan insya Allah akan ada ulama-ulama kita nanti yang akan berbicara khutbah di mimbar Al-Aqsa. Kemudian mereka ulama ini akan berbicara, suaranya akan didengar ke seluruh alam. Ya Rabb, ya Allah, كل من في هذا المسجد, semua yang ada di masjid ini, اكتب له حج وعمرة, semoga semua yang hadir ini Allah hajikan. يسر لهم زيارة الرسول والصلاة في المسجد النبوي, dimudahkan oleh Allah untuk menziarahi Masjid Nabawi. اللهم ويصلوا في الأقصى محررا. Ya Allah, semoga yang hadir ini juga bisa salat ke dalam Masjid Al-Aqsa dalam keadaan terbebas. أيها الشعب الإندونيسي, Wahai rakyat Indonesia, كما قرأنا القرآن الكريم في الأقصى, sebagaimana kita membaca Al-Quran tentang Al-Aqsa, لم نتكلم عن الأقصى في القرآن نريد سنة كاملة نتكلم. Kalau saya diberikan izin berbicara tentang Al-Aqsa dari perspektif Al-Quran, maka tidak cukup waktu 1 tahun untuk saya berbicara tentang ثلث القرآن في الأقصى. karena sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang Al-Aqsa. اقرأ الأقصى في سورة البقرة. Coba kalian baca bagaimana Al-Aqsa ada dalam surah Al-Baqarah. سورة آل عمران في الأقصى. Terdapat dalam surah Al-Imran. سورة المائدة في الأقصى. Surat Maidah juga kisahnya di Al-Aqsa. سورة مريم في الأقصى. Maryam juga kisahnya di Al-Aqsa. سورة الإسراء في الأقصى. Surah Al-Isra juga tentang Al-Aqsa. سورة النمل في الأقصى. Surah An-Naml juga tentang Al-Aqsa. سورة القصص في الأقصى. Al-Qasas juga tentang Al-Aqsa. سورة التين والزيتون في الأقصى. Surah Tin wa Zaitun juga tentang Al-Aqsa. كما قرأنا الأقصى في القرآن الكريم. Sebagaimana kita membaca, sebagaimana kita ketahui Al-Aqsa di dalam Al-Quran, قرأنا التاريخ dan juga dalam sejarah kita juga membacanya. فوجدنا عجبا. Dan di dalamnya kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. أيها الأحرار, Wahai orang-orang yang bebas, الأقصى مبارك. Al-Aqsa adalah penuh berkah. الأقصى مقدس. Al-Aqsa adalah tempat yang disucikan. الأقصى عظيم. Al-Aqsa adalah azim. يأتي الظالم، يأتي الفاسد، يأتي القاتل إلى الأقصى يريد الأقصى ليحكم الدنيا. Banyak orang-orang zalim, orang-orang fasik yang datang ingin menguasai Al-Aqsa. ولكنه يذهب إلى مزبلة التاريخ. Akan tetapi semua orang-orang zalim itu akhirnya mereka masuk ke dalam sampah sejarah. 18 حضارة كلها جاءت تريد الأقصى. Dalam sejarah dikatakan ada 18 bangsa-bangsa besar dunia dulu ingin merebut Al-Aqsa. عندما ظلموا، عندما فسدوا، رحلوا، زالوا. Kemudian ketika mereka zalim melakukan kefasidan, mereka pun rahalu, mereka pun terusir. عددوا معي. Coba ikuti saya. جاء البابليين من العراق إلى فلسطين، زالوا. Datang Babilonia dari Irak ke Palestina, kemudian mereka pun hengkang dari sana. جاء الفرس من إيران إلى فلسطين في التاريخ، زالوا. Kemudian datang orang-orang Persia ke Palestina, mereka pun akhirnya hengkang. جاء الإغريق من اليونان إلى فلسطين في التاريخ، رحلوا. Datang orang-orang yang dari Yunani ke Al-Aqsa, mereka pun akhirnya terusir. الرومان 3 مرات من كل أوروبا يأتوا إلى فلسطين، يهزموا. Bangsa Roma dari seluruh Eropa datang 3 kali ingin menguasai Al-Aqsa, tapi mereka pun akhirnya terusir. جاء الفراعنة إلى فلسطين ثم ذهبوا. Datang tentara-tentara Fir'aun untuk menguasai Al-Aqsa, mereka pun kalah dan mereka pun hengkang dari sana. من بعيد، Dari tempat yang jauh dari Al-Aqsa, من مشارق الأرض، dari tempat di mana di sana munculnya matahari, عشرات الآلاف الكيلومترات. ratusan ribu kilo jaraknya. جاء التتار، Datang tentara Tatar, جاء المغول، datang tentara Mongol, هزموا في فلسطين. dan akhirnya mereka kalah di dalam kota Palestina. ألم يأتي الصليبيين إلى الأقصى؟ Bagaimana juga kalian pernah dengar tentara salib pernah datang ke Al-Aqsa? صلاح الدين الأيوبي يحرر الأقصى. Akhirnya mereka dikalahkan, ditaklukkan oleh يا أهل إندونيسيا، Wahai rakyat Indonesia, جاء الإنجليز إلى فلسطين ثم رحلوا. Inggris juga pernah datang ke Palestina, mereka pun terusir. أنا في إندونيسيا الحرة. Saya berada di Indonesia, negara yang merdeka ini. لم أرى وجه هولندي واحد. Saya tidak ada nampak
Tidak ada saya lihat satupun wajah daripada penjajah Belanda di antara kalian. جاء الهولندي إلى هذه البلاد. Pernah datang penjajah Belanda ke negara kalian. كان قاتلا فاسدا مستعمرا. Bagaimana mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan penjajahan, pembunuhan di negara kalian. هم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. Di mana mereka sekarang? Kalian sudah melempar mereka ke dalam tong sampah sejarah. أنتم أحرار. Akhirnya kalian merdeka. إندونيسيا حرة. Sehingga Indonesia merdeka. كذلك اليابانيين جاءوا إلى بلادكم. Bagaimana juga Jepang pernah datang ke negara kalian. لكنهم ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. Akhirnya mereka pun kalian campakkan ke dalam tong sampah sejarah. إندونيسيا حرة. Akhirnya Indonesia merdeka. الرئيس الأمريكي ترامب Presiden Amerika Donald Trump, كافر أحمر، kafir yang paling bodoh. يدخل السفارة الأمريكية إلى القدس. Dia memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke kota Al-Quds. هو لا يعرف أن القدس $1.7 مليار مسلم. Seakan-akan dia ini kayak orang bodoh. Apakah dia tidak tahu bahwa kota Al-Quds ini adalah milik seluruh kaum muslimin di seluruh dunia? خرجت الدنيا كلها. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia keluar. لقد رأينا في فلسطين جاكرتا Kami melihat dari Palestina bagaimana jutaan orang di Jakarta, بالملايين jutaan, تلبي لبيك يا أقصى. mereka meneriakkan labbaik ya Aqsa. أنتم في هذه البلاد المباركة الشيخ. Kalian di tempat yang penuh berkah ini, provinsi Aceh, أهل البركة، ahlul barakah, أهل الجهاد، ahlul jihad, أهل الحرية. orang ahlul hurriyah. أنتم قلتم لبيك يا أقصى. Dan kalian meneriakkan labbaik ya Aqsa. الآن أطلب كل من في المسجد Sekarang saya minta seluruh yang ada di dalam masjid ini untuk berdiri. نقف جميعا Kita berdiri bersama-sama. ونسمع الدنيا لبيك يا أقصى. Kemudian kita meneriakkan kepada dunia labbaik ya Aqsa. الآن فلسطين ستسمع هذا المسجد لبيك يا أقصى. Hari ini subuh yang berkah ini kita akan memperdengarkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, سيراكم أهل غزة، dan akan didengarkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, سيراكم المرابطين بالأقصى. dan orang-orang yang menjaga Masjid Al-Aqsa akan melihat, mendengarkan suara اليهود سيروا فيدخل الرعب في قلوبهم. dan suara-suara kalian akan menggentarkan hati-hati orang-orang Yahudi. رددوا خلفي وبأعلى صوت. Ikutilah apa yang saya ucapkan dengan suara yang lantang, لنرضي الله في السماء، agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, لنرضي الأنبياء، agar kita mendapatkan ridha dari para nabi, لنرضي محمد صلى الله عليه وسلم، agar kita mendapatkan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ننصر الأقصى. Kita akan menjadi bagian daripada yang membantu على Al-Aqsa. صوت اليد مرفوعة. Para jemaah sekalian, tolong diikuti suara beliau dengan suara yang keras. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا الله، لبيك يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian dipersilakan